la ngo le to a ta amat ka ko ke Vailima ka to ko mas ka ka po wengi upgrade the museum Robert Louis Stevenson tumuan falma ika korkelo kan pare forwards going o pa ulele tu nga bale numa mai longa fale maliu se ella inicia so ka faia nga mengal ia le umani wa ai ta tia ya te leon tapenanga ya leo la umangia fo ia sena pana sion ainga sion to lua o Leufisa nge so aku kang mangongo mo rom to tu Leufisa la nge ya lele sa o keria pasi o masan nge ya bia Leufisa la le so atu kang mangongo o pauta to le Vailima Leufisa nge kapungi muka mai falolo lelenga sa ya soai ya la fia ango kanga mangong apo konga ke siamo Samoa ya aku pauka kanga mangongo le wote atu tail tele kasine para lo kere ku matpikole kanga ida sol pakil ka mot sai motors ye fo wele sila ko la lai ko ngai ai venga sai motors ya ala ek le no pauta kakwa ku ka sin museum Robert Leufisa pauka ele foi famoso metisi le nei ya kasi de supermarket kelele tu malanga vale ya vale sai motos la cosa kelele pauta so com Vailima au pagpage preschool ya o fayal preschool silong ko ole ekalesia metisile nga lu fatasi ho le ku anga bali oyole ya o i ole fangole malo fa office fa ko anga le I faila ko research ile o teatro le ku kam kau anga ia ko no Vailima Tene fo ia pale ainga manga ia le kua ia male manu mea hotel le tuanga bale po wa mo le vale to o mai fo isi manu mea au I sakaka ia Tenore Costello ia soi sa pelanga one man band ia le umali usko inga last year o on kuak ya la fia ma Vailima tapi yang utai ibai I uka ko meka ko afe ile Vailima
le ki anga Vailima ya e o mai anga ki nga pa kali la ko fa na fu le o la ele green o tato sugat singe yo vai po a perilla aso toki a belle college se fale o senga le fale le ke leo la kupa ia ngā giu ke kia e au tapala wala Ele foi palo loa te tele u te nei. Ia o nai pili mā keki e whakaone mau kengi o le esi. Ia o Pampisingi Minor Service Station. Ia oka. So o awhalo loa la po i e tu whatasi. Ia o lea ngai lunga i Vailima. Na tu o lo mawasai tua lau lek. Pe loa i fōli nei tai au lunga o le. Kere i o penga pu ako stata wata mua langa i mai lunga i Vailima. Lai tawa i lunga i whanasa fōli lele. O le au paha. O te nei malolo lei. Telefo ia pangua le to telefo i lato mai papua anga i mai patau lato fanua ngai a bawala Vailima bawala e fi anga ngeo bawala uma lo Vailima bawala colorful i au tawhala wala manga ia no whangarangi e au ena malulu i ke maalibi e mawalunga tele la au pai mai man pale ofule tu mai nga e su ia in fatawa so Bank Street eu tatu mai lunga bawala ia le loto au le ekalesia loto katoliko le o sole pava ia so ia fanua ma fale o le ekalesia katoliko Samoa ma ngai o la ku set up ma io la tu fale vangana bawa ngai tamai dia Wala ya so mai Vailima o ka ko fo nga ta I le vai nga le ile a fo le palle o le ka ha fo sei le tu mai tomo fo sei li
Ai mga umiela ta balik pe apa ka spango ngayon na mamao ya. Mau. Kali music school ya oleh orang kakak aja orang kabiang kaki kan orang mana yang ai fale ya sarua kang ai aku fale ya ois paleta de manole kung may butay. Wala lao na kili po yus panwa sa kawal panguli sa utay walo na ay lunga todo palang may Australia. Section for sale kilo pangwa pataw. Ya oleh fasala leo au paha salunga wa kanga ifo ya retu mai mga ay ngali au tapay patuloy isa wala yo sa may lumal sa yo loto a maleo le kalesia bahai le tu mai le tu le tam tau ka ko le mga utai upo mas ka ko akalato oi o lalela amata tulu mai o ia tia papata so ya ngawe kanga ia tu le palila o le loto ato la le
lot paha pasanga kok ka valeu po stato wata ka kuo na Nếu như mình tên là phải lấy như lột bà hạ ya say ya sôi nhá ya các cô ya ngại tây tại kia phua mấy cái sami mà cái lâu phần nuôi yêu tên này bảo là Vailima Fati mai ai ai si engau le no fonga le nei ko le lo sa te ati patau sau pale utenge Samoa nei ya no foi uta I no fonga nei pai la ko fale fu e Motootua ma very private mana fo le a manga ba manga luenga ma sa lo le alu malo lo I lem stoi pa o ma se pisa ma se ya le wa ngai mai passe ngai tua Salo pasi usu ya le woto e ila le so poi pasi ya kwa tala lili e so kati ya kui le wala kulea ai faisi ai nga ya vale o católico después de la fuerza como el pítole Vailima, Papauta, Leufisa pe au songa I ol palmai. Ya le nga ya pauta Tanugamanono. Anga ya tule lalo I Malifa. Pasolo ti malua fou, ya te kau ayungi we, ya kau ale tablang ya pia. Ngayong ay lao yung tafalawan very clean very nice lela tato nga ilele ako museum le Robert Louis ya lalo yung tatia fua may ol kako tao lang ay pila wafu bawala lewa ya Vailima lewa mata Vailima Bawala la o teatro
for the swing ole. Ya, se pa utala el telo falolo I tu patas ya I mat pam pacing. E se uruka kabal. Ya, le tu I uka ngai Vailima le pam pacing na. Ya. Yang Vailima. Kere falo singale I ola le baso. Oka se pa. Ni dok ma se me tonu I. Ya. Avele le tu tau. Makan fua mai ulu. Mai Vailima anga nya tu taulang ya. Vailima pauta. Na tolo mo wul so fu ala le. Yo po to talan pala ingalis di ku kamkau. Sawa oi piki love steak ma. Pule on ko nga ku kai buka. Ya ka ko mai pa solo ko pota. Vailima ya pasale metisile. Ya, pauta. Lepas role makere pai tu. Era robot ni pauta le kada se metisi male. A onga tamatai pauta. Sa ta winai ya le telo tamatai. Ole kada se. Ya besarupa unisina pai mapaltu o pai te. Samoa wale ekalesia le ekalesia lo popelele tu le tap ya le ekalesia pa potonga ke sana ka ko ya ko le Leufisa ka ko kame ko falba tatu anga ilo fal ya o inen ka ko mai Leufisa
tato whalamai. Totua. Kumwane ngo whangan telo ten. But for my whaingi for it to my imal kako emergency. Pasolo mai le isi whalamai le lalo I amal whalamai o tamaiti. Kau reingi ba tau mai kai kako wafu le so. Malifa, Roko's restaurant mai si pa ingale. Lele tu tam angabale. Ka sau mai lalo fa mai. Ba yo ngai me ai. Ayo me is fa ingale. Sia mai Samoa kita sami fo ngai fa ingale tas la fa ingale. Recommenda kun mana ya lato. Tau matang. Vaya. Le complex celestico lele tu tamtam. Bio ilay man lang to kulis la palaong. Ile pala ulo. May taufus palo la ba ai so tapune mai po ko fa ngi me palo ba ai le tu bal Maya Street la le okay Maya Street le algo mai pele le wak mai tafus out by Tele Street la le algo ngai okay tafus sa Leufisa Road lele wape to ta bale le yo soku I kawakule makekile aliki ya pasa ok ngata ya tu bawata tu makeki fumale okay lola le wala ngai by Tele Street po la wala le main road le wa fa ngo mai si baba ya ko pe si ngo la wala le ka ke o wala ke va ya ko by Tele Street like mai o fa Motootua ma
ma vai mosso ma ia pat Samoa le tu mai le tu nga bali ia ngai ngiu te o ngiu ia ka o ngiu kia na pesenga ako fa solo tu ele anga o ya pa nga masanyane ai pu pe ka ko video ko e fu swing o ta bale lungo la wala pesenga bai ko loa ya no ngai o bai to loa le e moli so kuma el pe ku fa ka sila bai to loa ma le pe bai ko loa la o so tau I molia la po pa o ka ba le samone ka nga e kwai yo mo tsalo e ku la fo mo samone ma fa fo e le mpa nga la le pa o fa fo te tau ngai se tani pa o fole mo fole I le pa o ta bale ya ke do ele o fa pena la wa dia di fa pe pa o New Zealand po Australia ke do America ele mo fa nga pa si ya nela Samoa e fo nga mai le mo fa ya la te tele yo pa o ka ba ai al fa pe al ke le ala ta ba fa pe la yo ba to lo le tu nga bali la tam tau ya o e pe ile a te minunga la wala e ke le ata ba wa ke le ata ba yo rumantu ile awala papa le pea ya le si panta bale le tu nga bale auto land apia par ka bale ya male bailo motos le tu tam ai te lo mal tanto wata pero ta wa ka singai pito no kasi nga fi anga kwa ke le al pisingi sina wo dai fale ainga o fale ofu fale o senga ya HP by loa store le tu ta anga bale o kas falo loso o ka wash o mo fudu ta bale ele kapang pacing le iba no le lumatu ile ya pacing le le tuang balik ya utulosa Vailima Vaiusu o vai umaa, vai loa, vai usu, vai nganga, vai tele. Kei se mafu anga nga amata mai ia whaingoia fio anga ngei I te amata mai le bai. Ua vai loa, vai usu, vai nganga, vai tele. So le matoa mua. Ya, Pacific Motors, pasanga imali fatsale lo bainganga. Yung kala lunch time, kulo ko ikikas full lua. Falelele tu ngatai le tu tam tau, ya. Felang lang wa yung moni po wal fale mo moni ah. Fiso salo ala o que smasi mabaina fa penga ya al falella I
Vainganga, Vailima le tu wanga vale.